لما تسيب المصاصه بتاعتك فوق السطح وابوك يسرقها وتقتله. الله، جبت مصاصه جديده. انا خلعت من ابويا عامل لي لزق هنا والاقي ده شنب هتلر هو. ماشي يا ابويا، ربنا يطلع عين امك بس انت. يا ابن الايه؟ الواد بيتريق عليا وكمان جايب مساسه انا بحبها. على الطلاق مصيره ينزل وانا اكلها. جامده اول المصاصه دي. اخ، ده انا نسيت الميه. طب انا اعمل ايه؟ هسيبها هنا ولما اطلع ايه هاكلها اهو. كده كده ابويا نايم عبيط. خليك انت هنا اوعي اتحركي. نازل ابن الكلب. انا بمشي حلو. هاكل المساسه. هاكل المساسه. هاكل المساسه. ولا جننت ولا ايه؟ ايه ده؟ المساسه دي بيتغير لونها ولا ايه؟ كان لونها غير ده خالص بس حلوه. اخدها واستخبى هناك؟ استخبى. لا، جبت الميه مشبره. الميه دي امي بتديهاني بالعافيه. مش عارف ليه عماله كل شويه اقول لها ازازه الميه تقول لي فاتوره جايه غاليه، فاتوره جايه غاليه. ايه ده يا عم؟ شو مساستي فين؟ فين مساستي؟ مساستي انت هنا؟ مش هنا. انا عرفت مين اللي كلها. اكيد المغفل ابويا. انا هوريك يا هتلر الكلب. الواد هيشوفها ولا ايه؟ بس انا هخليها عشان يجي له روح ضرب بنيه. يا ابن الكلب، وكمان رافع المصاصه فاكرني احول ومش هجيبها؟ لا يا ابويا، انا مش هحول يا ابويا وهجيب المصاصه وربنا لا اقتله. يطلع ابويا، يا ابويا اطلع. عايزه بكتيريا. تاخد المصاصه بتاعتي ليه؟ تمسكني كده ليه يا بكتيريا؟ بتاخد المصاصه بتاعتي ليه؟ فين دي يا حبيبي؟ تاخد المصاصه بتاعتي ليه؟ دم يا بكتيريا. دم. ايه ده؟ دي دم؟ خد كمان. تاخد المصاصه بتاعتي ليه؟ انا اسف. يعني ايه انا اسف؟ خلاص ده بيكوا بقى، انا بحبك. هات 5 جنيه اجيب مصاصه. معيش فلوس، معيش فلوس. معكش فلوس بتاكل مساسات ليه؟ تاكل مساسات ليه؟ ايه ده يا ابويا؟ انا اللي مربيك. مربيني؟ انا اللي والدك. انا ما اتربيتش يا ابويا. ايه؟ ما اتربيتش يا ابويا. سلاح يا بكتيريا. انا ما اتربيتش يا ابويا. سلاح يا بكتيريا. انا ما اتربيتش يا لا لا، ابويا. وحياة امك. فاكر نفسه لما اكل مصاصه هسكت له، انما ايه؟ وربنا لا اقتله واقتل نفسي.